Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nakitak di pichay amulam maribanang ay naglalang tuda. Umayak kumagumatang. Ay, saan apang lako dayjay, mare? Pangsidsida mila ang kaniinteng dayjay. Ay, kasta ka di maray. Uray ba sila ang kumatigatang? Ala, pagustuhan ka. Ang italaang. Sige, mapankan mangala iti pangramanan nyo kan ni Badong. Uray saan kon nga ilako. Ay na, agyaman ak maray. Agmula ak manmet iti naduma-dumaan nateng taglako ak. Nasaya at launay dayta ana panunot mo, marituya. Talaga na imas ti prisko nating tuya. Nasa mate. Ay talaga ah. Iso ana panunot kumiti agmula iti naduma-dumaan nateng. Ay kahit mayat Tapno anytime makasidsidata iti prisko nating. Kahit makasidata. Saan lang apang sida ti mulak? No diket panglakaw. No kasta aglako ka. Apay kit dinasaan. Kaano nangin na tinateng ita. Sa bagay mayat dayta na panunot mo. Wen, ketnasken at tulungan na. Sikati para sibog kadagiti imulak. Ay katuna. Apa yan, inteng? Di kamutla bumangunan. Talaga maditibagbagik. Ay, nagtumar kamatan iti panggurigor. Ngam apay ngay, asaan ka nga agimbag? Nakapsotak mo tayo na. Jesus. Mabit lang tayalaan ka iti kanam taag tumar kamanan. Kanyat si Daan. Sinigang abangos nga adapet China. Makasidsidak iti nitib manok. Anya? Ingka iti balay ni Amalia, tagumatang ka iti nitib manok na. Ay unay kan inteng. Kas kamutla aginawan. Mapangkakit din ta makasidsida ka talaga iti manok anitib. Jay ti sabaw na. Ay, naggimasin ti agigup iti sabaw. Talaga nga umano dagiti manok ko. Dakil matapagkwartak dagito ya manok. Agasam mata 500 uno 600 ti panggatang da iti maysa manok. Ado ti umayagatang. Kaputa sa bali at talaga ti raman tinitib a manok. Naidumduma tinanam na. Amalia, umayak man. Ay, dumanon ka, kapitana. Talaga gayam nga ano ti manok mo. Isupay mo tapagkwarta kapitana. Ay manungay ti panangilakom. Gumatang ka, kapitana. Ay tamakasidsida ka no ni inteng. Aggurigor nga men, iso pagustuak man. Ay, 600 tilako, kapitana. Uray 500 laangan kada kayaw. Ay, alaman nga rod. Ipilyan nakman, ijay nalukmag adumalaga. Ay, okay, kapitana. Mabiit lang. Ay, mayat na talaga tinitib ang manok. Urayak la naglingat nga imigup iti sabaw. Bareng agimbag kan, tanasidamot ti kayat mo asidaan. Ay, naimbag lang ang tadala ko ni Amalia ni Taib. Saan ka na rin na nagsapul? Ay, win nga rod. Talaga gayam nga ado ti tarakan na anitib amanaw. Imbag nga ron, tawan ti agtatakaw iti manok dito'y ayan tayaw. Pag kunaamot nga awan, Awan na. Tanuan na din nagreklamo ko maanabayagan ni Amalia. ay win anya. Saan pa'y mo't nagreklamo ang mapukpukawan iti manok? Nagpipintasan ti rubat dagiti mulak apichay ba daw? Kuna ta nagagatak amang sibog ka nagiti pichay mau. Ay, aggagat ka. Tanumalako ta dagiti mulak anateng. Di addan igatang ta iti naimas asidata. Ay win Tapno saan mo't apuro na tang tisidsidain ta.
Una, manulaangan abulan ti palabsan, mabalintan ti aglakaw. Sapay la ko mga rod tadaras ti dadakkel dagiti mulam. Siyaw! Ay salbag kayo mo't amanok. Kinaray kayo mo't dagiti puon ti mulak. Ay pisti kayo amanok. Siyaw! Siyaw! Ay, manumot apuon dagito'y kinaray kay da. No binigat akasto'y ti aramiden da. O di awan taon ti mabati ka dagiti mulak. Ay, ibagak man kin ni Badong. Tamapan na kasarita ni Amalia nga ipagod na. Wano ikulong na dagiti manok na. Mapan mo man kasarita ni Amalia, ta ipagod wano ikulong na dagiti manok na. Tapay ay Agdadaol day ti mula. Kaya't mo asawan napandagiti manok na itayan dagiti mulam. Wan nga raw kat kinaray kay dadagiti puon ti mulak. Ay kit mayat Na, anya kumangay tinagmayatan na. Agi pa katak iti silaw itayan dagiti mulam. Anya, saan mo amapan ka sa ni Amalia? Anya aga po amapan ko ka sa ungay. Bantayan na dagiti manok na no saan na akayat amapukaw. Sa bagay, dagiti mo't manok na tinapan iti sularta. Di santa na ba saul numapukaw? Mapanunot mo ka ti mapanpanunot ko tuyan. Wan, Badong. Amamukan, manipod kikit mo, aging ga iti murdong ti buok mo. Mapanta agi pakat iti silaw. Kit bantayan ta. Tano adda maala ti silaw. Alain ta adagaw. Upat adagos tinaala tatuyan. Ikulong tapay ti talaw. Tatimay sapay lang ti parjenta. Inutin ta si daing. Lamawan tangaruden atanay makasidsida akon iti native amanaw. Sapay naglulukmag da. Adon laki day ti karni na day tawi. Manumot apan nangan asidaan ta. Mapan ka pa'y gumatang itilaya iti ayan ni Marikwanang. Ay gayam, awan layata. Sige nga rudan. Sikat ti makaam mo amang lamaw, tamapanak gumatang itilaya. Gumatang akman iti 20 pesos alaya Marikwanang. Anya tilaya marituyag. Tay native amanaw. Nangalaam nga itinitib amanaw. Kat awan samot tarakin niyo amanaw. Ay kwa, ginatang ni Badong iti katrabahuan na. Ay, kasta. Ay, imbag kapay ta na imas ti sidam. No kayat mo paramanan ka. O may kapadigwan inton maluta. Ay, kat pagyamanak, ano para manan nakmaray? Ay wala, sana balay tanaglok magjay manok. Adulakit di ti karnina day jay. Ure basit laeng, ti ipadigom. Manumalaya ti masidak ngay. Ura ikan naklang iti talo agrat, mabalinan asidaak aging gainton malam. Urayom nga rod ti ipadigok maray. Saan ka pa'y amang mangan? Apay adi ka pala sumanaw. Anom day tagagawang. Kit adamot tin nagaudit ay. Para manakman ni Marikwanang. Apay pa'y langag padigo ka. Sidain taki di amin. Dinamag na nga road no anya tilayaak. Nailawan kumutin anay bagaan native amanok. Iso nga imbaga kon aparamanak. Kundi ka kadi agim imo. Tatinakaw tamo day to yamanok. Ay uray pa'y. Isupay asidain ta. Unay katapaidam mon. Talulaang matapiraso day to itid ko. Makamuka man langay. Darasim nga raw tamangantan. Ala, umuna kalatan amangan no mabisin ka. Total, nakasango ka mo't di talamisaan. Nagdaras mo't ana, ibusta di upat amanok to yan. Kano nagrawot ka mga may? Mamin upat ka pa'y amangan iti agmalong. Naimas to mo't tinitib amanok. Ay mapanak man nagsilaw. At dapay mapan amanok iti mulam. At dapay kun madlaw dagiti adon a kinaray kay daamulak. Mabalinta pa'y tagreklamaw kung parinteng. Pabayadan ta ti dinadael da amulam. Imbag ano saan amalasin ni Amalia dagiti manok na mapukpukaw. Iti kinado ti manok na, saan na namadlaw. Umay kakiday, tamapantaman na nagsilaw. Baring ad-adon ti maala ta ita. At damanan upat na naala ta tuyan. Mbala,
Agawid tanta mga nuad da makakita kadata. Kaslad da nakita kalimabas nga niniwan itay. Ngam idi tumalyawak. Awan mo tao ang makita. Sigurado ka nga awan nakakita ka data. Awan mo nga rod nakita ka tao. Mapanta nga dahin. Nariga dahin. Ang mga nuad da nga agpaiso nakakita ka data. Kit ipulong da kini Amalia. Anya nga iti aramiden ta. Nukas bilang tadda nakakita ka data. Di ipakita ta dagiti kinaray kay ti manok amulam. Ibagata aday ta tirasaw na silwanta dagiti manok nga umasidag. Kano da maganda nga ino ayan dagiti manok. Di ibaga ka na tayo da. Ta na silwan dagiti tengged da. Apay nakuragan manen iti upat dagiti manok ko. Apay nga tangag pukaw mo't dagiti manok ko. Sigur mo't ngawan mapukpukaw. Ay, madiday to yan. Masapol nga ipakaambok ka ni Kapitan dagiti mapukpukaw ang manok ko. Agasam nga iti bayad ti 8 ang manok ko ang napukaw. Tulungan na ko Kapitan. Agpukaw mo't dagiti manok ko. Na, kasano nga agpukaw kut awan ti agtatakaw ditaw. Awan ididamo, Kapitan. Ngam, ang mga no nakasursuro dan nga agtakaw. Ah. Ang mga no nasulisog da, gaputan nalulukbag dagiti manok ko. Ay, don't worry. Ta, ibagak ka dagiti tanod ko dayta. Agya manak no kasta, Kapitan. No maamuan yu lakit dinwa sino dagiti agtaktakaw iti manok ko. Ikan kayaw iti libre asidaan yaw. Ay. Karkaron ako magat dagiti tanod. No maamuan da akasta nga delivery amanaw. Ni Badong, ti si imen tayo kakadwa. Ada nakaibaga nga isukano ti agsilsilo iti manok. Iji nagmulaan da iti natang. Ay, dadot ti manok dito, Kapitan. Opo, so. Ah. Dut nagpaiso ti manok dayta Ada kinali da pagbasuraan da dito ibabati balay da. Isulaki di tagtatakaw, Kapitan. Sulaki day. Awan mo nga agpaiso manok na. Nga mapay nga dadot-dot ti manok dito. Ano, ituloy tayo pa si man, Kapitan. Uno, umanayan dito yung ebidensya. ay, si imen nyo pa'y. Aday tabadong. Agdamanin na silwan. Mabitlaing, tamapan ko alaing. Husto ti atap ko. Da kayo ti agsilsilo iti manok paray. Ay agtatakaw kayo Ha? Kanyang agtatakaw nga ibagbagayo, paray. Na, Da kami lang nga rodin din nagrabya daw. Kitaan nyo man ti kinaray kay ti manok amulamay. unangam san arumbeng asilwam. Nakisao ka kumakan ni Amalia. Taura ikulong uno ipagun na ti manok na. Ay, awan basol kon paray. Tay may mo dito yung solar ko, dagiti manok na. Ay, agsasango tayo iti barangay hall paray. Saan na mabalinday ta? Awan basol ko, tanapan iti solar ko, dagiti manok mau. Ang sada rumbang a pinartim ida. Imay ka kumakanyak tan nakisao ka. Kabailak matabayadan ti dinadaal dagiti manok ko. Diyak matamo nga dagayam dinadaal da. Tasigod mat nga awan agrikreklamo ka dagiti manok ko. Nukasta, bayadam nga raw, ti dinadahil dagiti manok mau, amula. Mano apoon ti dinadaal da ta iso ti bayadak. Ngamnas ken mat abayadam ti 8 a manok ko asinilwam ken pinartim. Anya, Kastalangan ti kasayatan ang mapasamak tapno awan riri paray. Bayadam ti dinadael ti manok mo Amalia, wan? Ta bayadan mo't ni pare Badong ti pinarte na manok mo, wan? anya, manuti may sa piraso ang manok ngay. 500 ko ma. Ngam uray 600 latan. Anya, ay nagdakkelan nga iti bayadat. Pangalaan nga iti 4,000. Bayadam ki din paray. Mabalin ka di nga utang. Na Ta inutik latan na bayadan. Nalakaklang mat akasasao ba dong? No kinasaunak ko maididamo pay laeng nga ikulong ko dagiti manok ko. Saan ta ko ma nga imabot dito'y barangay hall? Ay, tatabadong. No saan mo atarakan, saan mo apartyan.
Anya nga ita, agbayad ka iti danyos mo, gapo ka dagiti pinartim asaan mo mat atarakan. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalikan. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.